Zamling kansar shiupe pyoegi keyik rikshungdang nangchwe la kamyo nangken changma la samri tashitile shugiye. Ani यहाँ उपस्थित भएका धर्ममा रुचि राख्ने सबैजनालाई स्वागत छ। अनि tadi sagatawa shudu chamba nangbache chedu ani kedu pakbe duchenjik yinba songzang ani pyoyik lo makeken 양나 로 캔바 강시라 된다 마켄게 초라 투베 수기레 섬제 녜데 gelse laglen sodune chikje chik kenamba chola ngote shuyayi ani scientist bodhisatwa abhyas को पारदेखि एउटा वर्स लिएर तपाईलाई यो सगादवाको अवसरमा पढ्नु नजान्नेले पढ्नु सिकोस्, पढ्नु जाने तर मतलब नबुझ्नेले चाहिँ अलिअलि मतलब बुझ्नु सकोस् भनेर चाहिँ म यो युट्युब बनाइरहेको छु। तागन्जो थाङबो लोकताङ था नारो थो गा थोक मा tingbo me da me da shapchu du sa di na sa ne tanaru to ga tok ma tingbo me da me da shapchu du sa di na sa ne tok me dune se na tokma mebe dune Inji kela shibai na from the beginningless time. नेपालीमा भन्ने चाहिँ अनन्तकालदेखि सृष्टिकालदेखि अनन्तकालदेखि बाओ दा Kathak la bawo ra chata cha dengbo che wa cha na chen thokme thune thak la che wa chen thokme thune sena thokma mebe thune thak la sena ngala che wa chiken mi ani Nepali la shibe na ananda kaldeki ma lai maya hune kita गर्ने सृष्टिकालदेखि मलाई माया गर्ने In English, someone who loves me, Dagla, me from the beginningless time. Thokme tune Dagla Chewa Chen Anandakaldeki Malai Maya Garne देखि मलाई माया गर्ने सेना त केवा दिङोनला केवाङोनमा ngोनला yang केवाङोनमा che ani nganso jikten dila ani thangले देबा केवा thangले देबा Lembare sungi yorba. So, anandakaldeki malai maya गर्ने भन्नु मतलब चाहिँ यो जुनीको अगाडि पनि हामी एकपल्ट जन्म लिएको थियो
र त्यसको अगाडि पनि अनन्तकाल अनगन्ती जन्म लिएको थियो र हामी सदियौँदेखिको यो जन्म मृत्युको चक्रव्यूहमा मर्दै जन्म लिँदै आएको हो. So from the beginningless time, if we were there from the beginningless time, that means there was previous birth. We were born before this birth, and innumerable births we have. Innumerable times we were born in this cyclic existence. यो संसारमा अनगन्ती मर्दै जन्मिँदै आएको हो र यदि अनगन्ती जन्मिएको छ भने पूर्वजुनीहरूमा अनगन्ती आमाहरू पनि भएको थियो. So if we were born innumerable times in this cyclic existence, then we know that we had innumerable mother in our previous lives. Ma ranatana masanam manam sadatada dashabjuduga duk na rangarang bao tadingbo de sa de chakikuchi shakikushi ga shik payatacha tokme tune takla tsewa chen manam dukna rangde chishik cha. Manam sena amanam ranatana masanam sena mangchigre pena ngancho khongcho techo ngancho pelkela cho labiore ani peche nangla ranatana masanam manam sena ani amacho madi amare macho amacho dukna amacho dungela yona rangde chishikcha soso tiki la yoba soso la dewa yoba tsamgi kare chegore sungyore. Amacho senata kewangun mangacho changme kebarba ta ani amata changme kebe ina ama changme yoba kyabgi yorba tine ama deso dungela yona sena tangunma gi ama deso yang kewa lenche kerangi kimche kerangi chokpo kerangi dale kewa lenche korwa dile yangker ke yore tesonjang manam dukna ta kerangi yeyon la yobe mi semjen dezo changma tengchik kerangi ama che yore che changda dela manam dukna sena korwa dila yobe semjen tamche dungela yona keran chikpo gi dewe kare chegores sungyore. So if we were born innumerable times in this cyclic existence, then we know that we had innumerable mothers who were reborn in this cyclic existence as your friend,
as your neighbor, as your pet animal, as your enemy. So all the sentient beings around you served you in one of those previous life as your mother. So हामी यसपालिमा जन्मेको मात्रै होइन, पूर्व जुनीमा पनि जन्मेको थियो। त्योभन्दा पनि अनगन्ती यो संसारमा जन्मेर आएको हो। जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै आएको हो। यदि अनगन्ती हामी जन्मिएको थियो भने अनगन्ती आमाहरू पनि हुनुपर्ने र यो आमाहरू चाहिँ फेरि जन्म लिएर कोही तपाईँको साथी जस्तै, कोही तपाईँको छिमेकी, कोही तपाईँको शत्रु जस्तै तपाईँको वरिपरि भएको यो सम्पूर्ण प्राणी एक समयमा तपाईँको आमाको कर्तव्य निभाएको छ। र यदि यी आमाहरू दुःखमा छ भने आफ्नो सुखले के गर्नु? आमा दुःखमा परेको छन् नि, आफ्नो सुखले के गर्नु? So technically we are saying what to do with one's happiness if all those sentient beings who once served as your mother so the shine younger kewa lengugi yore kelsi kewa ngonma yona ani kewa chima yang yore sungi yorba kewa ngoma yona kewa chima yore kewa ngonma yona kewa ngomala ama chikdang papa chik yore dingola yang ama chikdang papa chik yore tesonjang kewa ngonme ama thangme ba yonggugi yorba ta misige di lo seba nangshin meba chagi mare me seba nangshin meba chagi mare younger kewa lengugi yores sungur kewa ngachigi korlata shiba ina ngancho de supo ta meba chane namshi di meba chagi mare sungu yorba namshi di younger kewa lengugi yore perna chune langba ne tinba ne charba chune langba ne tinba ne charba ne kyakba sene ko chudi chamre gas langba kapre liquid kapre solid ice tinangshi kora gemne yongge yore ki kewa chela mi kewa lembe chela shimi kewa le khangdar jambulingi chu nangshin chune langba it changes into water, changes into gas changes into cloud changes into water changes into ice. It takes different form, but it is the same water. Likewise, we take different forms from manure to plant, from plant to dead leaves, from dead leaves
again new plants come. So what goes around will come back. So यहाँदेखिको के साबित हुन्छ भन्दाखेरि मरेर जन्म लिनु पर्छ। पानी जस्तै हो, पानीदेखिको ग्यास, ग्यासदेखिको बादल, बादलदेखिको पानी, पानीदेखिको बरफमा बदलिन्छ, तर हुनु त्यही हो। त्यसरी नै हामी घरिघरि जन्म लिनुपर्छ र अनगन्ती जन्म लिएको थियो र अनगन्ती आमाहरू पनि भएको थियो। अब यी आमाहरू दुःखमा छ भने आफ्नो सुखले के गर्नु? So what good is one's happiness if all those mothers, all those sentient beings who at one point served as your mother, Tadengbote Payata cha chakikuchira chir techir mao ta ha ta yasa ye ta ye techir ta ye sadengbo se ma sa sem cha na chen Pao sagata ga garata da la del bayata ja hakikui je bayata ja hakikui je payata cha chakikuchi ra chir te chir taye semjen del je chir tokme tune tagla tsewa jen Manam dugna rangde chishik cha techir taye semjen telje chir. Tadingbote payata cha chakikuchi ra chir techir sana pelkela tesongzang. Tesongzang mao ta ha ta yasa ye ta ye mao ta ta yasa ye ta ye techir ta ye limitless techir ta ye limitless Chogya meba, Chang meba, innumerable. Techir taye, innumerable. Sadingbo se ma sa sem cha na chen, sentient beings. Bao sagata garata dala tel bayata cha hakikui che payata cha chakikuchi ra chir techir taye semjen delje chir tesongzang tang mebe semjen delje chir sna ani korwane teliagi chedu korwane teliagi chedu नेपालीमा भनिन्छ त्यसकारण
थेचिर सीमाहीन त्यसकारण सीमाहीन प्राणी त्यसकारण सीमाहीन प्राणी जसले एक समयमा तपाईको आमाको कर्तव्य निभाएको थियो ती प्राणीहरू असीमाहीन प्राणी ढेल छे छिर यो जन्म मृत्युको चक्रव्यूहदेखिको मुक्ति दिलाउनुको निम्ति छुटकारा दिलाउनुको लागि in order to liberate innumerable sentient beings oda dindere kanso de le gude gi kola kamel shugi yore tadi ngi nyechar de kanso yumi loptu chola delse gyabayi ane shor la kenan chola chikchina thuben sugi re samje yangger nge thage thola nyentung soda soshimbayi ta kewangachi rebirth purva juni ra punar juni kewangachi la ta yiche chegugeyor yiche khandes chegugeyoresana yangger kewal lengi yobati khandes khungkel thubgeresana ani gyacho chudi langba la gyurgiyore langba ne tinba la gyurgiyore tinba ne charba la gyurgiyore charba ne kyakba la gyurgiyore ko na kasa gas ne liquid ne solid chene ko thungchula mindrawa yona yang chungun me chu tagaran re perna yang le gyude shibe kabla inji la what goes around comes back citizen ko laga jik cheba ina yang laga digi debu di tenden mingire sine inji ki luksula yang tite lapsul yore ani nangbechula yang ta kewanga chi kola sungi yorba ta kewanga chi mena lo seba nangshi mes seba nangshi na ani misitile kibotang ani shivechela meshi banangshi yimbai na ta digi yore de kewal len gugi yore sungi yore ta ani kilsi kewanga chile yiche yuna ani kiran la ama thangme chungba di yiche nang gugi yore ani ta 타입에 파마 돼서 가봐 열서나 단다 카시 계란기 김sel라게 여러 카시 계란기 족벌라게 여러 카시 계란기 낭라 유베 키라게 여러 강달 코르발라 시베첼라 양게 개발랭고 그 여러 딘데 임바송자 최념는 제국이 여러 로세바능시이나 시나 시진바 이나다 아니 제딜라 기보탄 간주 먼지 제 제나 디기어데 양결 개와 랭쿠기 요레스네 낭베초라 딘데 숭기 요레 अब मरेको पछि आगो निभाएको जस्तै हुँदैन बत्ती निभाएको जस्तै हुँदैन
फेरि जन्म लिनु पर्छ र त्यसैले गर्दाखेरि यो जन्म मृत्युको चक्रव्यूह संसारदेखिको छुटकारा पाउनुको लागि धर्म अभ्यास गरेकै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो 37वां बोधिसत्वको अभ्यासमा चाहिँ त्यसरी भन्नुहुन्छ र त्यो म तपाईँहरूलाई बुझाइरहेछु बायत छ nga छङ बायत छ nga छङ छसेप चुचु बा चुप साडेङ्गो से मा सा सेम छन्चुक सेम छन्चुप सेम सेना लेक्चर केला बोधिचिता सेना खरे सेना जातंग nye yawa meba la tsewa chicken ki khangsa chikla changchu semba shugi yobata बोधिचित्त भनेको चाहिँ त्यो मन जसले शत्रु र मित्र भनेर नछुटाइकन भयबन्दी नगरिकन माया गर्ने व्यक्तिलाई छन्चु सेम्पा भन्ने गर्छ र सम्पूर्ण प्राणीलाई माया गर्ने भयबन्दी नगरिकन माया गर्नेलाई चाहिँ छन्चु सेम्पा बोधिसत्व सो यो चाहिँ बोधिचित्त भावसकता कायता क्या ढङ्गो के ता के बोधिचित्त जगाउनु to give rise to bodhicitta to love all the sentient beings regardless of whether one is your enemy or your friend. Ragataga gayatagya la gel sarata sa se gelse la ga lak la dingbo le na len yakiku yi na yin changchup simke gelse laglen yin thokme tune thakla tsewa chen manam dukna rangde chishik cha Techir Thaye Semjen Telje Chir Changju Semke Gelse Laglen Yin. To give rise to bodhicitta is practices of bodhisattva. So bodhicitta utpanna garnu चाहिँ bodhisatwako अभ्यास हो सिद्धि चम्बा तायाङ अन्चो दे चिर्दा ngaranchu phebe chiso nangla nencho nang hin pecha lokba mato khayo lagyo nangken meba chamre ta khandyen di nencho nang hin de dunya mato khayo lagyo nangken sheta yo mare अब हाम्रो समाजमा चाहिँ पाठ पूजा चाहिँ तोताले मन्त्र जपेको जस्तै गर्ने त धेरै छ तर प्र्याक्टिकल्ली खास त्यो प्र्याक्टिसमा के गर्ने खास मैले त्यति देखेको छैन र अब यहाँदेखिको हामी साधारण मान्छेले चाहिँ के गर्नु सक्छ जस्तो लाग्यो भने यदि तपाईँ कुनै कार्यशालामा काम गर्नु हुँदैछ भने तपाईले चाहिँ काम राम्ररी गर्नुभयो भने चाहिँ त्यही नै धर्म हो मलाई त्यस्तो लाग्छ
अलिकति ढिलो बसेर कसैलाई मद्दत चाहिने मान्छेलाई अलिकति 10 मिनट बस्नु पर्यो तापनि मन लगाएर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यही नै तपाईँलाई पाउँछ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अनि जस्तै प्र्याक्टिकली तपाईँको बुवा आमाको सेवा गर्नु, छिमेकीलाई मद्दत पुर्याउनु, प्र्याक्टिकली पाठ पूजा मन्त्र मात्रै नजपिकन गरेको चाहिँ तपाईँले त्यो कसैलाई मद्दत गरेको चाहिँ तपाईँले पाउने चाहिँ यो जसमा मलाई लाग्छ पाउने चाहिँ त्यही नै हो जस्तो लाग्छ। अब तपाईँले राम्ररी काम गर्नुभयो भने चाहिँ ठिक समयमा गएर 10 मिनट अझै बसेर कसैलाई मद्दत चाहिरहेको छ तपाईँलाई सहयोग पुर्याउनु भयो भने चाहिँ त्यस्तो त्यसरी धर्म अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको जस्तो मलाई यो लाग्छ। यो क्रिस्चियनहरूले कसरी गर्छ, गरिबको जहाँनिर गरिबहरू छ त्यहाँ उनीहरूको छोराछोरीलाई अनि एजुकेसन दिएर गर्नु नहुनेलाई घर दिएर यसरी त्यस्तो चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्ट कम्युनिटीमा गर्ने एकदमै कम्ती छ। र अब तपाईँ एकजना व्यक्तिगतको रूपले चाहिँ तपाईँको बुवा आमाको अलिकति सेवा गर्नु, अलिक मिठो बोल्नु, काम सही ढङ्गले गर्ने, तलबको लागि होइन, अरूलाई फाइदा गर्नुको लागि, मद्दत गर्नुको लागि काम गर्नु भने चाहिँ त्यही नै मलाई चाहिँ यही नै धर्म हो जस्तो लाग्छ। तँगाचो दे खायो लाग्यो ngarancho चिसो नङ्ला नङ्के सेटा यो मारे त चिक्ल्याका चिक नङबाई ना yang tel नङसिन नङबाई ना yang खाटेस लगाती yakpuchi yungure देकोला yang सेटा थुक्सम मासे बच्चे अनि गोम्बा दिनले सेलदेव चम्पोची नंगी योबा खांसी ला सोसो फामा ला थेचम रोग्राम नाम माथुके दिनले पेमिसी मंगबो योरबाता खंगदार सगा दवा ला खायो लाग्यो ngaranch ठोंबा खिमचे पिनचे फामा थांग अनि सोसो खंगला फाबे लेगा दी yakpuchi nangya di ani chure samgido ta de tindas nga yiche shukchambo shida yo tanda ta kenan zo dajin me shugi yo na ye ko la kingrba ta nge legen shida khaya yo mar nge pöyi da pöge lab gugi yore nima chik 진달라 까마 찍 치보 드라마뇨 니마 찍소 나기도 저거 나기도 고 나기도 스네 대마뇨 아니 딘데스 카요 라기요 낭투바이나 케리아지라 그래 삼고도 다 nenzonashi tunda tsawane maikimbache ani tagaran dhangne shubayina ani pendo khache yume khenancho tsawela mala kandi nangna ani khonancho te she kyungurwa ta dindashi ji nge khenancho tuben sugire samje nyentun ti sebayi ani di google nangrona ani like it nangrona like it गर्नुस् share it गर्नुस् ताकि धर्ममा रुचि राख्ने सबैले चाहिँ अलिअलि पढ्न सक्ने भाओस् भन्ने विचारले तपाईहरुले शेयर इट गर्नुहोस् अनि yes so I was saying that we have to do something practically good, and that is I think
what you get in your next life, like helping your parents and to do what you were supposed to do it well, what you are supposed to do. Like if you are teacher, you should give full time. I think this is what Buddhism is actually about. So with this, I come to the end of this episode. So see you later. The jela jeriong. अनि फेरि कुन यस्तै एउटा लिएर पछि कुनै दिन म आउने छु र त्यो दिन जेलको लागि बिदा लिँदैछु।